Entathintana nomculo akukho nokodwa kwaziyo kodwa ubhizositshela ukuthi inkosi yamaskandi mangikwazi ukufutha impempe impempe ayithi ifuthwa namaqhikiza leyo nto leyo ukuthi yazi ukuthi ngoba kade ngibamba le ngoma yakho ngifuna ukuthi ngize ngikhulume ngayo manje lokho uthe ungena la washo ukuthi inkosi ebengiyakhele ngakhele lenkosi ngala ngase ngiyakudlula sengakhe sengendela kwenye inkosi bona futhi manje bawuzothi inkosi yokunuka ukuthi hayi asisha amakhosi lawo emphakathi noma amakhosi khona laba futhi abayibiza amakhosi kumaskandi awuzwana lo bakhona obana laba ayikubafanele kube khona obona ude uyadlala lo uyabona uyadlala ngayinkosi yokubani kanjani ngasiphi isikhathi kwenze njani manje uyabona into enjani lo nto ngafuni na cha mfowethu ngizophuma kancane lapho embuzweni wakho namhlanje bafowethu konakele ilanga ekhulu kakhulu umhla wa 24 phuma isithi yamangulu amahle ngizolubuya inhlanhla la kuyivibe ukuthi bafowethu ingoma ithi iphumile ngosuku ukuthi abantu sebekhonile ukuyithola futhi beyizwe konakele kakhulu lapha eThekwini namhlanje eworkshop lapho ngizobe ngikhona ngiyonika abantu mathupha ngiyacela Mthando Maskandi noma ngabe kuphi lapho khona indawo ezakhelela iTheku ihambele uyobona senze isidume ngazo lapha eworkshop so besishutha nevideo likhona lapho ngiyokujabulela ukuthi nami ngibona abathanda bomculo wamaskandi bejabulise nathi ngoba size sihambe emhlabeni abanye bengasazi besizwa ngendaba uthola sebeyosibuka ezithombeni manje sekuthiwa rest in peace mina yabona lezo zinto ufuna ukuphumula ngisho nabo mawusho njalo